2 Corinthians chapter 4, verses 7 to 10. Let's see what the Bible says. In verse number 7, I'll be reading from Ilocano, ngem addaan kami iti daytoy agameng kadagiti damili abaso. Tapno tinaindaklan apan nakabalin kent biyang kumati Dios asaan kada kami. Amen. Kadagiti so amin adiso mailetan kami ngem saan nga maparigat unay. Agdua-dua kami ngem saan nga maikat iti inanamami. Naidadanes kami ngem saan anabaybayan. Naituang kami ngem saan kami anadadael. Nga itugtugot mi nga agnanayon ti bagimi ti ipapatay ni Apo Jesus. Tapno ti biyag ni Jesus ket may parangarang met iti bagimi. I want you to know that as believers, we are not stress-free. Kunana mailutan kami. It means that he is being pressed by many troubles of life. Nga kasla umilutan ti biyag na, umilutan kakabsat. His life is becoming narrow because he is being pressed and surrounded by the many troubles and cares of life. Ngam numampay ko na uray mailitan kami, saan kami ang maparigat. Mapailitan, he's troubled, pero hindi niya ramdam na siya ay nahihirapan. Pambihirang mindset. Agdua-dua kami ngem saan nga maikat ti inanama. Adu dagiti rason nga ti panunot mi agdua-dua ngamhan na marikna kakabsat nga awan namnaman na. Is being cast down, matuang kami, ngamahan na marikna nga nadadael. What a blessing. I want you to know that as Christians, we are not stress-free, but we can be stress-resistant. Stress-resistant. Amen. Katday ta kumakakabsat, ti kararag kantarigagay tayo nga kunatayo, Apo, I want to be a stress-resistant believer of the Lord Jesus Christ. In Acts chapter 20, verse number 24, Acts 20:24, it says, ngem kadagitoy awan timang tignay kanyak. Paunay kan kakabsat, awan pulos makatibnag kinkuana. Deta kumati adda nga tangken ken tibker ti sanging adda kadatayo kakabsat. Nga uray anya ti manglawlaw kadatayo nga panupok ken karit iti pamati tayo hantay kuma nga matibnag. Amen. Amen. Bagam kadeta kaabay mo saan ka nga patibnag. Ngem awan ti mangtibnay kanyak tadyak ibilang tibiyag ko anapateg kanyak. Nulakit di maturpos ko ti dalan ko asiraragsak. Ken ti anungen nga inawat ko kenapo Jesus. Tapno paneknekhak ti ebanghelyo ti parabor iti Apo. Agkararag tayo. Apo Diyos. The gospel is greater than our life. And how could we become so selfish that we only think of our little self and we forget about the gospel? I pray, dear God, nga makita mi ti kinaindaklan ti parabor mo kan ayat mo kan ti ebanghelyo, that we too will give ourselves for the sake of the gospel of Jesus Christ. Ti panakairagpat dagiti adu a kararwan, nga saan kami ngagbiag nga managing bubukudan, but we are mindful that our purpose in life is to become lights and salts and agents of the gospel of Jesus Christ. We are the ambassadors of heaven. I pray, dear Lord, that as we continue to finish that course, we are surrounded by many troubles. Help us to become resilient believers. Tulungam ti adipon mo nga mangilawlawag dayti nga mensahe. Agsagupsup kumakada kami tapno iti kasta Apo, mabayag pay, iti panagkakadwaming agserbiging kaaging kanga dinakamanan. In Jesus' name we pray.
Amen. Agtugaw tayo amin, kakabsat. The word resilient means to be able to withstand or recover quickly from difficult situations. It is the ability to adjust with strength through the misfortunes and pressures of life. This is called tensile strength. It is a tensile strength. Tensile strength is the toughness, the resistance of a material to breaking under tension. Engineers often would conduct a procedure called stress test. That after they have created a design for a house, they would then put that design into a stress test and find out the weak link or the weak spot, so then they could be able to reinforce that part and therefore build that house and not compromise the design, babaan di pa nang reinforce da kaday nga strength. I want you to know that as believers of Jesus Christ, we all have our weak spots in life. Katuhan lang nga gapo iti parabor iti apo kakabsat. Hantay nga makapagtalinaed nga natibker ken naregta iti panagserbi iti Dios nga nangisalakan kada tayo. It's only by the grace of God. There's nothing really good in us. There's nothing really valuable in ourselves until the Lord would touch us and make us resilient believers. Resilient believers are, by faith, never moved by rejection. Rejection means to be refused, to be set aside, to be treated as useless, to be considered as unwanted. Amuyo, saan nga nalaka kakabsat, nga encourage sem iti bagim, nga agawis ka awamot umay, ag soul winning ka, they refuse, they set you aside, and make you feel as if you are not wanted. Hindi ka kailangan. They have their own concerns in life. Kato introduce mo kakabsat ti Ebanghelyo as if they don't want to listen to you. You feel rejected. But that should not discourage us. Amen? Resilient believers are not moved by misfortunes and tragedies. Di kahit nangasawon dito yung kabsat, dumteng man, dagiti, hanamapakpakadaan, nga pasamak, nga mangikat, dayjay kasla, advantage tayo iti panagbiag. Just like Job, he lost his wealth, therefore, he lost all the advantages to live a convenient life. Naawan amin, di gito'y kakabsat. But yet, he was never moved. Katkunanan di Job chapter 1, verse number 20, he arose, rent his mantle, shaved his head, fell down upon the ground, and worshiped, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. And in all of this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Hanakin na, Apo Diyos, faithful akmat king ka, kanayo nak nga makigimong, ape nga kastoy tinapasamak kanyak, hanna nga sinisi ni Apo Diyos. It is human to question God. But if you want to be a resilient believer, you don't need to question God.
You have to exercise your faith and trust. Resilient believers are not moved by misfortunes. Resilient believers are not moved by persecution. Ura idadanas ti kay iti kabagyan, wano pamilya, wano gagayam. Resilient believers, even pag iniwanan siya ng kaniyang mga kamag-anak, hindi niya ramdam na siya ay nag-iisa. Because of the Lord in him, who promised, I will never leave thee nor forsake thee. He will be resilient, not affected by betrayal or by persecution. Resilient believers are not affected by physical infirmities. Aduman dagiti sakit. Aduman dagiti an-anayon. Ngamhan na marikna, nga isut makailapod ti panagserbi na iti Apo. Han na makita nga digito'y kat kasla makaigawid. No di kat kunana Apo, tulungan nak, ikanak ti parabor, tapnon maaramid ko ti agserbi kan ka. He can turn his physical disadvantage into an advantage. Amen. Kalati arig nagakabsat, nga no sika kat PWD, just like our beloved patriarch. No senior citizen ka, no sika kat adda iti army, no nagpila ka kakabsat, adda ka iti priority. So after all, maibilang mo, blessing gayam ti kina senior citizen ko, adda discount na, may prioritize agpay. So haan mo nga ay ayon iti bagim. Gaputa makitam, nga no may panggap ka di kita nga banag, ado ti unaam kakabsat. Gapo ka di jay kina PWD, wano kina senior citizen mo. So ti resilient nga believer, uray addang, dagiti an-anayon na, han naibilang kakabsat, nga nakaay-ay isuna, han na marikna nga nakapimpiman isuna. No di kat marikna na ti parabor iti Apo. Kat han na marikna nga kasla, igawid wano lapudan isuna digitoy, nga panubok wano kasla hardship iti panagbiag na. Resilient believers also cannot be affected by brokenness. They are resistant to brokenness. Kaya na sa undeti brokenness kakausa, umayman dagiti problema nga mangdadael ti biag, like complicated situations, loss of health, even relationships. Mga kapatid, whether it be sometimes they are a result of our choices or circumstances beyond our control, we can find ourselves profoundly broken that we don't know how things could ever be restored. Kasano ka ta? But resistant believer or resilient believers, kat handa marik na kakabsat, nga uray ado digitoy nga napasamak, nga nakadadailan iti panagbiag na, handa marik na nga awan namnaman na. No di kat kingkwana kunana, ti Apo at dalata iti namnama. Iti Apo mabalin naklata nga usaran. Mga kapatid, I want to ask you a question. No nagbasag, no natnag, natwang, dayta nga vase nga nakangingina, and it is broken into pieces, what do you normally do? Anat aramidem usually, kakabsat, no dayjay nga vase, nga nakangingina, ket nabasag, normally, you will throw it away. There are times we feel that because of our life that was broken by many factors and things in life, we feel nga kaslahan na tayo kasapulan ng Apo, that God is setting us aside. But I want you to know that there is an amazing art in Japanese called kintsugi. Kintsugi, mga kapatid. I don't know if this is your first time to encounter that word. But kintsugi is the art
of putting broken pottery back using gold. It means that there is hope in a broken pot. There is hope in a broken pot. In fact, the word kintsugi means golden joinery. That they try to put the pieces together, kati usarenda kakabsat, nga pangdikit ket gold. So that if you look at it, dedi mo na nga kasasaad na, haan unay nga isut nangina, ngam kalpasan nga nai-apply ti kintsugi procedure, kakabsat ngan di mo pa yun ma-afford ti kangina ti bayad na. In other words, the brokenness became a blessing. Legend says that kintsugi started with one cracked T-bowl. Before that, I want you to see a sample of a kintsugi bowl. That's it. Nakita yung kabsat. That was once broken, but they are put together, restored to its shape. But it was glued by some form of material with gold dust on it. Look at it. Another example. That's it. Okay? Legend says that kintsugi started with one cracked tea bowl. Nangina siguro Royal Alberti brand na kakabsat. It belonged to the Japanese Shogun Ashikaga Yoshimasa. Arigato. Disappointed with other attempts at repair. Masayangan, so kakayat na nga ma-restore. Yoshimasa looked for someone to mend the tea-bowl. He wanted it fixed in a way that was appealing to the eye. That's when Japanese craftsmen came up with the idea of putting the pottery back together using gold. Kat itinalpas kakabsat, it was impressive. And it became a renowned, popular, famous art in Japan that goes with a high value. Which means that even if you are broken, you are not losing hope. Because you know that you now become more beautiful and more valuable. And that you have been repaired and restored by the master artist of all, Jesus Christ. Because of His touch, you are given a new value. Paunay kan kakabsat. Isu nga awan, iti makaapekto, iti Kristiyano nga resilient. Taadaken kuana ti saan nga maidep nga inanama. Walang kamatayang pag-asa. Walang hanggang kagalakan. Walang katapusang presensya ng Panginoon sa kanya. And because of all of this, he can say, but none of these things move me. As I close this afternoon, I'd like to share with you, how do you become a resilient believer? How do I become a resilient believer, Pastor? There are 3 things that I would like to share with you this afternoon. How you can become a resilient believer of Jesus Christ. Number 1, would you like to become a resilient believer? Amen? Amen. Number 1, here's what you need to do. Expect sufferings and expect God to work in us. Expect suffering. In other words, ahead of time, namnamaamon, nga dumtengken ka ti adu, nga sagabaan nga ingkalasaten. Expect it. Ti kayat na nga sawan, awan dapat na arte a Kristiyano. Tano na arte ka kakabsat, sensitibo ka, basit lang nga panubok kat paapektaran ka, hangkantong agbalin, nga tulbek, kan channel nga pagayusan,
iti ayat parabor ken pamendisyon iti Apo. You need to be a durable Christian. And to be such, right now, ngayon pa lang, i-expect mo na that you are going to suffer. Train your mind. The Bible says in Acts chapter 14 verse 22, confirming the souls of the disciple. Pinatalgadan na dagiti disipulo. Ket binagbagaan na idang agpatpatuloy iti pamati. And that we must, anat kahit nga asawan ti must, expected, compulsory, necessary. It's a part of the journey that we must through much tribulation. Tribulation ko na yun man. Ti tribulation kakabsat, adu nga rigrigat. Sakbay kano nga dumanon tay sa dilangit. Sakbay kakabsat nga mapadasan tayo ket agawid tayo di langit. Adu nga rigrigat ti lasaten tayo ti panagserbi tay kini Apo Dios. Ket as a Christian, you have to expect it because the Bible says there will be, the journey is stopped, there will be tribulation. So ikaw pa lang ngayon, i-expect mo na. Tapnon iti kasta, hangka nga makigtot, hangka nga maklaat, hangka nga dete masurpresa. Do not be surprised. So nga na, dadumteng kada kayo nga newly baptized, no, dadumteng nga problema, hamo kumaga kung kunaan mo, nanipod iti nagbautisarag, nakadumutin ti problema nga dimdeng kanyak. That is a wrong mindset. Dapat ko na, Apo, apay nanipod nagbautisarag, awan problema. Apay nanipod nagfaithfulak, awan problema. Dapat ti agbalaw, ket daytay Kristiyano, nga awan panubok na. Isu kumati agbalaw kakabsat. Tano Kristiyano ka, ket kaslaawan mariknam, nga panubok ti biyag mo, ibagakken ka, baka agkadwa kay pelang ken Satanas. Tano talaga nga nagseryoso ka, nariknam ti panangtouch ti Apo ken ka, ngagbalin nga napudno ti panagipagpagnam ken panagserbim ken kuana, agbalin nga kabusor mo ni Satanas, atakaran na ka, upayan na ka, palawlawan na ka ti sulisog, tapnon ti kasta mapundi ka. That is why, no si kakat Kristiyano ket awan ka kasta nga mariknam, agbalaw ka kuman. Ket no makarikna ka iti kasta, hangka dapat masurpresa. Expect it to happen. Kunamton, ay, daytoyon, dediin basa ni pastor nga bersikulo di Biblia. Umayon, dagiti bagyo. 2 Timothy 3:12. 2 Timothy 3 verse 12. Kunana jay, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Amen. Pero, while we expect suffering, we must also be positive. That if the devil is working, God is also working in us. Kita nyo ti 1 Peter 5:10. 1 Peter chapter 5 verse 10. It says, but the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, anaramidan ti Apo, make you perfect. Dayjay gayam suffering ket way ti Apo tapno pagbalinan na ka nga perfect. The word perfect, mga kapatid, means to be complete, establish. Ano pa iti aramidan ti Apo? Strengthen and settle you. Way iti Apo nga mang papintas, mang patibkirpay ken ka. Praise God for that. So, how do you become a resilient believer? Expect suffering.
but expect God to work in you. Number 2, admit your frailty and wait upon the Lord. Admit your frailty and wait upon the Lord. Kunana di Isaiah 40 verse 30. Even the youth shall faint and be weary. The young men shall utterly fall. Do you know what that means? That even in our natural being, we are consumed. Maibos, kakabsat, tipig sa tayo. That is why, if we are to be resilient, let us wait upon the Lord. Kuna na 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. Amom ti dapat ngar aramidem. You wait upon the Lord. That means you trust in Him. That means that if you are to be resilient in everything that you do, mga kapatid, you need to make God your partner. Do not set Him aside. Do not try to do these things on your own as if you can do it. No, you cannot on your own. You can only do it through the strength of Jesus Christ. So nga mo nga ilaklaksid ti Apo, detat kayat na nga sawon deta, admit your frailty. Ti nga na sawon deta, wait upon the Lord. Kakabsat, i-include mo ti Apo, ti biyag mo, agtalag ka kinkwana. Don't try to do things without God leading you. Kasigurado kakabsat, hammo kaya iti sarilim dayta. Amen? Si bibiyag kay pay kakabsat, agtungtong labs kay samutan. Number 3, this is the most kalasagan part of the message. And I'm going to close with the third, noong kumalpas. How to be a resilient believer. Not only that you need to expect sufferings, that is mind setting and mind conditioning. Not only that you need to admit your frailty and wait upon the Lord, that means that you have to set your mind not to do things on your own, but you need to wait upon God. But thirdly, if you are to be a resilient believer, you have to practice discipline. Be a disciplined Christian. I-practice mo ngamin. Ti kinadisiplinado nga Kristiyano. You know, the Christian life has some discipline that you need to follow. That's why you are a disciple. The word disciple, are you following? The word disciple is the word discipline. Hindi ka pwedeng disipulo na wala kang sinusunod na disiplina. Here is the idea. Okay? I want you to get this idea. No kayat mo nga nasalun at tibagim, you have to discipline yourself. Hello? Amuyo kakabsat. No kayat mo nga tibagim, kat napigsa ti immune system na, kan resistance na, disiplinaam ta diet mo. Because nothing weakens your body more than bad diet. But if you have a good diet at the disiplinam timakan, anat mapasamat? Tika na sa undi disiplina kakabsat timakan, uray dim kayat tamarunggay, ngam isut kang kanem pumigsa tabagi. At damot la marunggay yun ta kakabsat? Uray dim kumakayat taraman ti parya, ngam gapu taamom nga iso ti makatulong nga mangpapigsat resistansya, kanem taparya. Uray na imas tataba. Ang nga namin nga na imas kakabsat ti adobo no awan tabana. Hana na imas talauya no awan tabana. Ngam uray na imas tataba. No ammom nga isut bang pakapsut tabagi liklikam.
Liklikan tayo kung nakidi ta iraman ko't bagik kakabsat ta pati siya ka talaga nga amok nga naimas ti taba. Hello? So if we want to achieve a physically fit, healthy body, resistant to all the bacteria and virus that are threat foreign to your body, the body, if you want to be resistant, you've got to have discipline. Kastamat ka dati nga Kristiyano kakabsat. Hangkan to agbalingan na tibkira Kristiyano no awan disiplina kan ka. I want you to know as I close that there are some things nga ipapaunag tayo nga Kristiyano. Nga di tay ammo nga isuda gayam timang pakpakapoy kumang dadadael kada tayo. And I want you to be aware of these things, mga kapatid. First of all, sin has a weakening effect to the Christian. Sin has a weakening effect to the Christian. Haan mo nga kaslay ayaman iti basol as if kakabsat, han na harmful, ti basol ket makapakapsot iti Kristiyano. When you indulge yourself into sinful lifestyle, these are activities nga na makaayo ka na po Diyos, activities nga na mayataday kadagiti sa uti apo, you allow them to become your lifestyle. Do you know what happens, folks? You are letting the devil take a foothold in your life through that sin kat isuti way ni Satanas nga mga iayam ton iti panagbiag mo. Di kad uray umay ka makigimgimong ungaong tapanunot mo, agtaytayab tapanunot mo, kaslahaan nga naka-incline iti puso. Kala na sumsumreken ka ti adal, kaslag tataltagken ka, ngamin kakabsat, at dadadag iti basol iti biyag tayo. Nakita yo pa sin is a weakening effect to the Christian. Iso nga dapat ko nam apo, kabutin ko ti basol. Han ko kayat nga indulge iti bagik kadagiti sinful lifestyle. May kadwa kakabsat, pride has a destructive effect to the Christian. Pride has a destructive effect to the Christian. Hantay lang gayam amu kakabsat. Ngano dagayam pride iti biyag tayo. Isu daytoy kakabsat iti mangdadael kada tayo nga Kristiyano. Kinapalangguad, kinapangato kunana ti Bible, pride goeth before destruction. May katlo, and watch out for this. Worldly association has a destructive effect to the Christian. Anat epekto ti worldly association kakabsat. Iya dayo na ka, di attention mo kadagiti na Christian one nga bambanag. No ti kadkadwam lang nga purpuro nga kang kanayon. Kat unbelievers, kat isu ti paka-enjoyam nga kan kanayon kakabsat, han na adayo. Nga pati riknam ken pusom nga para ti apo, iya dayo na ka. Hangkan tong agbalin nga resistant believer. I'm not saying that we have to isolate ourselves from unbelievers because every day ti kakadwa tayo ti trabaho unbelievers. Ngam ti kayat na nga sawen kakabsat, do not associate your heart with their passion, with their sinful lifestyle. Han mo nga ikanunong ti biyag mo kadagiti sana naimbag nga aramid dagitoy nga tattao kakabsat. Because once you associate your heart with the sinful activities of the unbelievers, you will become a weak Christian. Iso nga kunana ti Bible, naragsak ti tao, ngahan nga magna iti dalan dagiti nadangkes, ngahaan nga makitugaw kadagiti managsabsabrak, ngahaan nga makipagtakder kadagiti managbasol.
nga ti pagayayatan na ket itilinteg ni Yoba, nga ti aldaw ken ti rabi imutektekan na dagiti sasaw iti Apo. Last, materialism has a miserable effect to the Christian. Materialism is a kind of mindset that loves money more than God, that loves riches and worldly wealth. Katimaten goal na ti panagbiag, katay panagpabaknang nan, haanan nga ti panagserbi na iti Apo. Ti goal nan iti panagbiag, kat day ti panagbalin na kakabsat, nga madaydayaw, hanmutten nga day ti panakaidaydayaw ni Apo Diyos. Ti goal nan iti panagbiag, kat day ti ma-establish nan ti kasla kingdom na hanan nga ti pagarian ti Diyos. I want you to know that from the very beginning, dayta kakabsat iti nature iti tao. Kat daytamet ti agbalin nga downfall tayo a Kristiyano. Way back from the beginning, ni King Nimrod, anat kunana, I want to have a name, I want to have a kingdom. Isu nga inusar na kakabsat, iti tattao to build the Tower of Babel. That means the gate of God. Kasla isu kanon ti gate na nga mapan kanapo Diyos, tapno ipababada ti Diyos ket isudan ti agbalin nga natanok. Kita nyo ita kakabsat ti focus ti tao. Aware kay ba nga dita Saudi Arabia, at day ti patpatak deren day jay sheik kakabsat, nga day jay nakatidog nga line, I don't know how many meters, but it is around 200 meters wide, and I don't know the length, how many kilometers long, nga daytoy ket pagbalinin da nga syudad that can accommodate, I think, about 9 million residents, and it is futuristic. At dabay patpatak deren dadjay kakabsat nga disyerto, pagbalinin da nga daytay kasla alpine, nga daytay snow kakabsat. And all of these are targeted to be finished at 2030. People are concerned about building a name, about building a kingdom, all about himself. Ngam datay nga believers ti concern tayo ti na Diyosan. No paisway tayo ti kasjay nga panunot nga kas ti panunot dagiti unbeliever. Kakabsat, awan to tibkerte nga mangsaranget dagiti solisog ti panagbiag. Taagdadagayam banag iti biag tayo. Nga isudamet laeng ti mangperperdi kada tayo. I want you to know. Nga agdamet laeng ken ka ti mangperperdi ta sarilim nga biag nga Kristiyano. Sin has a weakening effect. Pride has a destructive effect. Worldly association or love for worldly association has a destructive effect. Materialism has a miserable effect. Let us be aware of these things. Kat kunatay kumaapo, isukok dagitoy ken ka. Kat ikawus ko tina Christian one nga panunot. Ikawus ko tina Diyosan nga kabal. Ikawus ko ti panunot ni Apo Jesus. Nakapimpintas ti kararag ni Pastor John nga binigat. And I want you to know that spiritual preparation is the key to a victorious Christian life. Spiritual preparation is the key to a victorious Christian life. Ti panangisaganam ko mati bagim ti binigat kat kunam Apo, see through my eyes. Think through my mind. Work through my hands. Love through my heart, walk through my feet. Dear Lord, no adda ka di makitan nga banag ti biag ko, nga isu ti cost ti pakadadailan ti Christian life ko. Apo, make it obvious and reveal it, Lord, and I surrender it to you. See if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. No kasta ti panangisagana tayo, ti spiritual life tayo ti inaldaw kakabsat, ibagakken ka, uray dumteng, dagiti kas lamang pailet iti biag mo nga panubok nga mang pressure ken mang stress ken ka hamon tumarik na nga kaslag may maysa ka hamon tumarik na nga nakapimpiman ka hamon tumarik na nga nakay-ay ka hamon tumarik na kakabsat nga kala miserable ka gapo ti Apo ket kadwam ti panakipagpagnam. That's the secret to become a resilient believer. Spiritual preparation is the key to a victorious Christian life. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise.
Kasla iti maysa nga doktor, nga i-advise na iti pasyente, hanggang mangan ti kastuyan, liklikam ti kasto, ita isot mang dadael tabagim. Kat i-advise ko king kadeto ita papigsaan tatabagim, tapnon ti kasta recover ka, you will become resistant to that sickness. Apo, we are surrounded by troubles, nga kuna ni Apostol Pablo, nga digito nga problema, kasla umilot ti biyag mi, Apo Diyos. Stress ti panagbiag. Ado dagiti pasamak, Apo, nga dete, permi nga upayan na kami. Ngam nakita mi, Apo, ita, that Lord, for us to become resilient and victorious believers every day. Masapol nga umuna nga checken mi, dagiti adda kada kami, nga iso timang dadael. Sin is a weakening effect. Dagito'y lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Masapol, Apo, nga digito'y kat mapapatay da, Apo, iti biyag mi, kat pagandaran mi, tinasantuan, ken nalinteg nga panagpampanunot. Pride has a destructive effect, Apo Diyos. Masapol nga dakadakam ti kinapakumbaba ti imatang mo. Worldly association. Nga, DJ, puso mi, Apo, kat dagiti na inlubungan iti papanan na. Materialism, oh God, help us, dear Lord, to prepare ourselves every day and arm ourselves every day. Because spiritual preparation is the key to a victorious Christian life. Lord, help us to become resilient believers. Thank you for the message today. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.